Thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ni batumite kanukia kiri antu bara bakundukire rukoro ciora kiri miera ntereu kuringana na muromeri wa wondi ya Chogoria na ate kuri na antu bethiri ito bakibwethio ntubo burakwa ni kiutatena watho ba kaunti na ni kuthukirera ari wo ntubo ni watibune ne ntubo atambia mirimo yake kuringana nora tukwerwa ni Martin Mwambi kumantere Chamara. Musako wa kuona antu bara bakurekeria nduje cia ruko kana siwenji wogu tauni ya Chogoria wambiritie muthenya we munthi. Murugamiri wandie ni a Chogoria atwe Karen Gitonga ariuga iba bathingatite kinya gwe kinya na bagatigira bakurungara. Na twina public health officers ni tumbite kuraithiria drainage system ya Chogoria town na muno nterejia road thaino gukura kwina thina ya yomba kuripuka ya mirimo nikyo gitumi twina rangi rwa ugima wa mwiri na kwina joints ta ithatu jithiritwe jina issues ya drainage system jiao. Karen yarugamirite nkinya tauni ya Chogoria augite kuri na antu bakai batwiritie bara bakurekeria nduje ciao cia ruko kiri mugu wa mbura. Muguo thungagira nduje ni cia miuro na kuthukangia ruje na bara bangi bakirutaga siwenji utuo ntu bura bakuga bakathingata na batienda. In the next 30 days bakethirwa batirikitie kuithondeka akabathitanga. Thirikari ya Tharaka Nithi ikabathitanga nuntu tutikwenda kuona antu betu bakiria ruko town. Public health officer ka assessite systems jiao tia ile jobs ovaga takataka na akethira ni ikwenjura na twaberire rionde bakidrain bagatwita kenda tuhakikisha ni bakudrain kathira bali atera nkinya ikenjura ikambiria kuripuka na after go assess ndi tukurikia kuraitha ni twithire emwe enturekeru antu kuingwa kwa biashara ciao kiri aringi biashara na nkinya kuthitangwa iri nthinjera nene antu baba baumba kuona kiri thirikari. Karen yauritie aturi bakaringaga riboti kagita karabona mukubi ugutura ruje ugikurukagira bantu siwenjiri kana mukubi uyu ugituraga nduje ino miuroni. Ni turaithiritie muno ugima wa mwiri kogu mauntu mana tukuruthaga ndima go access drainage systems dia town thaino gukura kenda turigiriria mauntu ma antu kuria ruko na ruje ruru rukukamatwa ni mbura thaino kogu exercise ino tururia mwingi ututetherie indi onde bakona kwina antu kwina pipe nturiku na sewage igitukagira bagaturipotera immediately nuntu kwiyo twarikia go assess yoi na tuona na public health officer ASAF na twe thirikari ya Tharaka Nithi county tukabathitanga ntukujiezete bale bethora batirikitie kuruthogu public health officer abera baruthe. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Mwambi.